Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwatangiye kuburanisha dosiye ya Uzaramba Karasira Aimable ukurikiranweho ibyaha birimo ibya jenoside, gukurura amacakubiri no kudasobanura inkomoko y'umutungo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 Nyakanga 2021 nibwo Karasira Aimable Uzaramba yatangiye kuburanishwa ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza rwabaye hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Ubwo iburanisha ryari ritangiye, umucamanza waruriyoboye yasomye imyirondoro ya Karasira amusabye kuvuga niba ariyo arayemera, ariko avuga ko adatuye mu Biryogo nk'uko urukiko rwabivuze. Karasira Aimable Uzaramba yavuze ko mu Biryogo ari aho yakodeshaga, ndetse akimara gutabwa muri yombi inzu yasubiranye ba nyirayo, bityo we kuri ubu akaba atuye muri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro. Abunganira bwana Karasira Aimable Uzaramba basabye ko iburanisha risubikwa. Uruhande rwa Karasira n'abamwunganira rwagaragarije urukiko ko hari ibizamini byafashwe Karasira ngo harebwe niba arwaye indwara zo mu mutwe, bityo bakaba badashobora kuburana batarabona raporo ya muganga kuri ibyo bizamini. Basabye urukiko ko rwategeka serivisi zishinzwe iby'indwara zo mu mutwe muri CHK kubagezaho mu gihe cya vuba ibijyanye na dosiye igaragaza uko ubuzima bwa Karasira Aimable Uzaramba buhagaze, kugira ngo harebwe niba ashobora kuburana cyangwa se arwaye indwara zo mu mutwe, bityo akaba yajya kwivuza aho kuburanishwa. Ibyo bikaba bizafasha kugira ngo urubanza ruzaburanishwe vuba na bwangu hashingiwe kuri icyo cyemezo cya dosiye ya muganga ku buzima bwa Karasira Aimable Uzaramba. Abunganira Karasira Aimable kandi bongeye gushimangira ko bifuza ko abaganga bazamuvura ari abasanzwe bamuvura kuva mu myaka 5 ishize, dore ko amaze igihe yivuza indwara zo mu mutwe. Bavuze ko aba baganga ba CHK aribo bifuza ko bazakomeza kumuvura aho kugira ngo hazashyirweho abandi batangwa n'izindi nzego nka RIB cyangwa se ubushinjacyaha. Yivuza indwara zo mu mutwe kuva muri 2003 nk'uko byatangajwe. Karasira yavuze ko ibyuko abamwunganira basabye ko urubanza rwasubikwa nawe ariko abyifuza, kuko agifite ibisigisigi bya coronavirusi, kuko hashize icyumweru kimwe akirutse iyi ndwara. Ibyo kuba amaze imyaka yivuza indwara zo mu mutwe, yavuze ko na RIB ubwayo yamujyanye kwa muganga, kuko ngo nayo ubwayo yabonaga hari bitagenda neza. Karasira Aimable yabwira urukiko ko afite abaganga bagiye bakurikirana ubuzima bwe, by'umwihariko ubujyanye n'indwara zo mu mutwe kuva kera cyane, kuko aribo bamuvuye kuva muri 2003 mu bitaro bya kaminuza bya CHUB ibiri i Butare. Yavuze ko aho ngaho i Huye yahivurije kuva muri 2003, akaba anafite nimero ya dosiye ye yivurizaho yayitanze mu rukiko, ndetse nyuma aza kwimukira i Kigali atangira kwivuriza muri CHK. Yavuze ko icyifuzo cye ari uko dosiye ye ihabwa abo baganga bamuvuye kuva ubwo yari akibihuye cyangwa abi Kigali muri CHK, ari naho yaje gukomereza kujya kwivuriza ubwo yaraje gutura mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha bwahawe umwanya ngo bugire icyo buvuga ku busabe bwa Karasira Aimable n'amwunganira bw'uko iburanishwa ryasubikwa. Ubuhagarariye avuga ko bo baje biteguye kuburana, icyo asaba ari uko urukiko rwafata umwanzuro. Ubushinjacyaha bwavuze kandi ko igishoboka ari ugutegereza abaganga bo muri CHK bagatanga ibisubizo ku miterere y'ubuzima bwa Karasira Aimable Uzaramba. Urukiko rwanzuye ko iburanisha risubikwa ku mpamvu z'inzitizi zagaragajwe, ndetse no kuba hataraboneka ibisubizo byo kwa muganga. Umucamanza yasabye abunganira Karasira Aimable kuzashyira imbaraga mu gushaka raporo ya muganga. Nyuma yo gusoma uwo mwanzuro w'urukiko, Karasira Aimable Uzaramba yahise yaka ijambo, avuga ko kuba inkuru ye yarageze kure yifuza ko yazaburanira mu ruhame. Urukiko rwanzuye ko iburanisha rizasubukurwa ku itariki 23 Nyakanga 2021 saa 3 za mu gitondo. Mu yandi makuru, Generali Nyakarundi Vincent na bagenzi be bihaye imyaka igera kuri 2 yo gushyira iherezo ku mitwe yitwaje intwaro ikunze kugaragara mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abakuru b'ubutasi bwa gisirikare mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bihaye igihe cy'imyaka igera kuri 2 ngo babe bamaze gushyira iherezo ku mitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke mu karere. Gushyira iherezo kuri imitwe biri mu bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu nama yabahurije i Bujumbura kwa 2 tariki ya 6 Nyakanga. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ubutasi bwa gisirikare mu bihugu by'u Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda muri inama yabaga ku nshuro ya 4 rwari ruhagariwe na Brigadier General Vincent Nyakarundi ukuriye iperereza rya gisirikare mu gisirikare cy'u Rwanda RDF. Imyanzuro yafatiwe muri iyi nama kandi harimo kuba mu gihe cy'imyaka 2 imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba yamaze gushyirwa herezo
nk'uko byatangajwe na General Major Ildefonse Habarurema ukuriye iperereza mu gisirikare cy'u Burundi. General Major Habarurema Ildefonse yavuze ko hagomba gushyirwaho komisiyo ihuriweho n'ibihugu byose byitabiriye iriya nama yo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'iriya gahunda yo kurangiza burundu ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ikazaba ifite icyicaro i Goma muri Kongo Kinshasa. Imitwe yitwaje intwaro ikorera amashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ihangayikishije cyane akarere, cyane ibihugu by'u Rwanda, Burundi, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda ruracyahangayikishijwe n'imitwe itandukanye irimo nka FDLR igizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi, Rudi Urunana, FRN ikunze kugaba ibitero iturutse mu gice cy'amajyepfo, nubwo hari bamwe mu barwanyi b'iyi mitwe bagiye bafatwa bagashyikirizwa ubutabera bwa gisirikare. Uburundi ku rundi ruhande bwo buhangayikishijwe n'imitwe ya Red Tabara na FNL ikunze kubugabaho ibitero iturutse mu mashyamba ya Kongo. Nako kandi Uganda na Kongo Kinshasa bahangayikishijwe cyane n'umutwe wa ADF wayogoje Ituri ndetse n'indi mitwe itandukanye y'abanyekongo ikorera muri kiriya gihugu. Wa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu Burundi akubejo kwa kabiri hari kuhabera inama igira kane ihuza abatwara ibisata by'iperereza n'umutekano mu Burundi, mu Rwanda, Uganda, Tanzania na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Intumbero nukurabira hamwe ingene izo nzego zogwaniriza hamwe umwansi na cane imirwi yitwaje birwanisho itembera ku mipaka y'ivyo bihugu. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Desire Hatungimana. Mu mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura niho abo bategetsi bahuriye kugira bahanahana ivyumviro kubijanye n'ingene botuza imigwi ihungabanya umutekano. General Major Ildefonse Habarurema arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko bumvikanye na bagenzi we ukuntu bagiye gutuza iyo migwi bakoreye hamwe. Biyumvira ko mu myaka ibiri atamuguzo bukirangwa mu karere. Ibikorwa by'iyo nama rero bifatanye n'ibijanye no kugirango mu karere k'ibiyaga binini dushobore kugwaniriza imigwi y'abagizi ba nabi sanzwe iri mu karere ka Kongo, hanyuma turumvikana yuko bitezwa kwigwanya. Rongoye izo nzego zigendereza n'iperereza mu gisirikare no mu gihugu bashobore kwemeza icyo no kwita nk'urupapuro ngenderwako rw'ibikorwa bizokorwa mu kwigwanya imigwi n'ibikorwa bizokurikira kugira ngo bashobore gutuza iyo migwi muri aka karere. Muri make rero nivyo twashoboye gushikako kwemeza ico gikorwa gikomeye kizomara imyaka ibiri kugira ngo dushobore gutuza burundu imigwi igenda izunguruka muri aka karere. Uwo mutegetsi arongoye iperereza mu Burundi amenyesha ko iyo migwi nka yose icumbika muri Kongo ikaba yagiye iragwirirana biturutse kuri kahise ka Kongo n'ibihugu bihana imbibe. Muhaye ingwano zagiye ziraca mu karere, haba mu Rwanda, haba muri Kongo, haba ngaho iwacu mu Burundi. Ibyo ahanini nivyo byatumye kajya karere gacumbikwamwo n'imigwi yagiye irahindura amasura. Iyo migwi rero ibona pari kayo arico gituma mubona hafashwe ingamba zikomeye zo kugira ngo ibihugu byose bishobore gukorana bishigikiwe n'akarere, bishigikiwe na communauté internationale kugira ngo turebe ukuntu twokwigira hamwe ibibazo byo kugira ngo iyi migwi ituzwe. Kugeza uno munsi General Major Ildefonse Habarurema arashima aho bagejeje mu kwitegurira gutuza iyo migwi y'inkozi z'ikibi. Amenyesha ko inguvu bashize hamwe zizotuma abenegihugu b'ivyo bihugu baruhuka kwamana intekera, ahubwo bakaja mu bikorwa by'iterambere. Igikomeye sukugaya cyangwa gushima ivyo tumaze gukora, ahubwo igikomeye ni bigiye gukorwa. Inguvu twozishira cyane cyane kubigiye gukorwa kugira ngo iyo migwi dushobore guhanahana amakuru no gushobora gukorera hamwe kugira ngo dushobore gutuza iyo migwi no kugira ngo abenegihugu mu karere bashobore kuronka amahoro bakore. Hanyuma noneho ubuzi bushobore kuboneka, bagwaruka birukira mu bintu bijanye n'ibyo by'imigwi bashobore kuronka akazi, bashobore kubaho, bashobore kubona yuko hamwe umutekano umaze gukomera muri ibyo bihugu no mu karere n'iterambere zikurikire. Mwamenya ko iyo nama ihuza abo bajejwe iperereza muri ivyo bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini igiriya kane yaheruka yabereye mu gihugu ca Kongo kwigenekerezo rya 3 gushika irya 6 kwezi kwa 5 umwaka wa 2020. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye. Mu gisata c'ubwisanzure bw'itangazamakuru, ishamwe mpuzamakungu riharanira ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru Reporters sans frontières kuwa mbere w'ino ndwi ryaratangaje abategetsi 37 bo hirya no hino kw'isi rivuga ko babangamiye cyane ubwisanzure bw'itangazamakuru. Muri abo harimo President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na President w'u Rwanda Paul Kagame ku nshuro ya mbere, kandi umukuru w'igihugu co ku mugabane wa Buraya ari kuri uno rutonde. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yaducishije amaso kuri iyo raporo. Si ubwa mbere uyu muryango ukorera i Paris mu Bufaransa uvuga ko ubutegetsi bwo mu Rwanda butoteza abanyamakuru, cyane cyane ababunenga n'abavuga ibitagenda neza. Mu cyegeranyo gishya yasohoye kuri uyu wa mbere, Reporters sans frontières yongeye kuvuga ko abanyamakuru banenga gahunda z'iterambere rya leta y'u Rwanda cyangwa umukuru w'igihugu batotezwa cyangwa bakagirirwa nabi. Iyi raporo ivuga ko abanyamakuru bagera kuri 30 bavuye mu gihugu bahunze kuba bagirirwa nabi, naho abagera kuri 12 bakaba barakatiwe igifungo kirekire. Kuri President Museveni, Reporters sans frontières yavuze ko atuka akanavuma abanyamakuru abitabaswa abanzi b'igihugu cyangwa bakwirakwiza ibihuha. Ivuga ko ibi bituma inzego zishinzwe umutekano zibiraramo zikabagirira nabi zitaretse kwangiza ibikoresho byabo. Reporters sans frontières ivuga ko abamamaza babuzwa gutanga amatangazo mu binyamakuru bimwe na bimwe mu rwego rwo kubikenesha ngo bive mu nzira. Ijwi ry'Amerika yagerageje gushaka urwego rushinzwe kuvugira leta y'u Rwanda n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ngo bagire icyo bavuga ku byatangajwe n'iri shyirahamwe, ariko ntitwashoboye kubabona ku mirongo yabo ya telefone. Gusa leta y'u Rwanda yavuze kenshi ko ibivugwa n'imiryango nk'uyu ntaho bihuriye n'ukuri ku bwisanzure bw'itangazamakuru buri mu Rwanda. Ivuga ko uretse kuba haragiyeho urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura ubwarwo, hanavugurwa itegeko rigenga itangazamakuru